Shubor nakaslem jong unong san hima. Kador barba baningkong jong akur syangpliang geralong keba isyongkun hak balawan ya soalang nakumba 6,000 ngut ki paitba da pratali ki unit beper ki badan hakaleng kebri uhan yotrap hak khatar dari jumang arja apesan hasnong lingyong east khase hills kini ki unit kilong na shilong sora mausenram lauba ribhoi nonglin kin maupran bana lingyong unit kajing thmo jongani kajing lumlang kalong banwanra kajing ithu ithau parakur ban pendrong ya kemensiam kajing te song kajing ya iet markaliang banyakiat ya ba ha kya kashan kajing ya tri lang kawe bat kiwe kijiran kam hakikam jong kakur hagani kasngi ka baningkong e jongani ka dorbar ba lasdang ya kajing lang da kajing duai na ipastor dalam pher syangpliang kumjo la penyat do chairman uba Augustine syangpliang la yoru e kajing kran lingkot na kinong mikmat jong barok ki unit ba pher kumjo no MLA barim ka Mausenram constituency uba HM syangpliang ubalong unong ai jingmut jong ka sarkar jila bat lepen kot da kajing duai na ipastor Maxwell syangpliang hakani ngasngi lepen skamru e kinong kit kam jong kur syangpliang sengkemi lepen syong shet hakani ngasngi da kajing duai bat jing shat na ki khun samla jong ka unit Mausenram nonglin kien kumjo na uba one bed syangpliang lembar kajing duai pertashnong balarwai da ukaitor bapau ka jila uba kit syangpliang hakani ngasngi la ai tiru e kalama jong ka kur syaka Mausenram unit kaban yo penlong yoni ka dorbarba jong ka kur syangpliang haus nam banwan Mausenram Sa boy shala katong la da jinge ki ban tungin nang tur shakran what you can run in namada shisha botirul ha Nakabupilihan ya kalama jong akur. Tashi dong. Khat ye ke terteng jong kini ki longkit kam tengah trai mar hadi sha ban peskem yem sim lajit yano tekum katak kajing peskem ngasim dari jing manjur ya pi ngin le kumlo nang ba ngin khat ini terteng akmat chairman da kano kum katak kajing peskem ngin le ngasukwa ban neng ye jit woi na teng jungi kirang ba Peni ko te kum kadak jong kajing peskem ye kadeka central body tengin shu shim ye kajing menjurlang da ka bapen itu bat ngakot iwei pa iwei bandang ala dat ban pulei kerteng bagi subhaban wan yeng nekmat kurba syangpliang ide rangba Agustin syangpliang i vice chairman ide rangba Arnold syangpliang ni yang ne secretary dari mga iba komandar syangpliang ngidon arngut ki joint secretary irang ba Marcos syangpliang irang ba Lasbon syangpliang nang ngidon ya u treasurer irang ba Munstar syangpliang ngidon ya i publicity secretary irang ba Trustman syangpliang nangka naklian jong ka central body ngila shim ya ka rai babaro ki president bat secretary jong ki unit kinlong ki dikot jong ka central body kum ka kerpat ya baro ki president bat secretary jong ki unit bakin subha banwan syekmat nangka ki donru ki arut kilong kemi ki bangila betha ya ki unit bakin jit ngam empat yo jingtip ha la kila
yano ino kilakot dan laying next camp bagi don kilong kami kibana kling juki unit kilakot ban long kilakot syaka central body tengjakiro ngakot ya Sherman jongi ba Agustin ibalamai phang ya kan ya jin ya lum ya lang jong kakur sampliang kumjuru ya kimamba baro jong ka central body de ni kong isya kumno kasilong unit kalong lemba kajing mai phang jong kini kirong ba jong ka central body kabang Nanja kerteng ki iba Agustin, iba Komandar, iba Marcus. Iwan man krung habo kasilong unit man pelong ya ka general meeting kaba ngini itu ya kakur kaba na silong kadai kaba he tam hatrai namar ba kajing ya bun silong kaba kula abun ha. Te kini kirong ba QE kaya kajing muntoy wa ni kung kasilong unit ni bandan kata kajing tali bangin ketilang ya boro kay unit wa ti kakur sampliang hi boro kawai bangin yawan bangin ya lum ya lang bangin ya lek yawan sakanu banu benta kum wa tilak keren sa khmat ha yap ke im ha ka ba kam ya ne ha ka suk kasan ha ka sobha somyat baro te kini ki ke boro kay ngabu sa kata kajing sungu ngaya kan iya ki member jong central body kibala mai phang ya kasilong unit kumjur ngatrai ki boro hat ini kiselo ki unit kibala don hangi hauro krataliru kidai mo ki hi kropsu lengki kidai mo ki hi kibale kini ki baro teka sni wani ko kaya ba kasilong unit ba kiwan kade hakasan tarik unai ba khat ar hajar akusa ki pelong ya general meeting hangte hapo jiao lum teman di hakate ka jingwan kijongki kadon sisa kata kajing seiso ba kilayo banjit itinong trikam hangtay kung kata ka ad hoc committee de nadian kata bare ba ni ba kata ka meeting jong ka silong unit kai seiso tingla polong la sako ke general meeting kaba hakata ka general meeting ru lawan ke sngan yang yani dai ba HM Champliang iba HF Champliang iba long ki advisor jong kasilong unit kita ru kiwan krang bat QE ya ka ke jing muntoy munta kasilong unit tinang nang ni sakhmat kare ka jing kentu ka jong kasilong unit ya baro tiba sa apo silong kin ya wer kin ya wan kin ya lum ke lang kin ya pentip abadan kino ki jing ne kino ki jing soksi ne kino ki jing kuat di jongki batin petip sakakur namar ba kasilong unit kahap one page ya kati area kabari sisi ini pada nak kasilong unit ni petip sa central body ada don kiai kiba nihab ban ya keren ba central body namar ka executive member jong central body kidai ki member ni jong ka unit ni kloai bangin krung ya ki jengot jeng khat jongi ba central body namar Wei unit jong ka borok pratli unit milong ki member hapo central body te kani ke borok khat kan dalam ini sa ka jumha jumiat jong kakur ki borok kawai nolo kata aku aban pensya yang hengiat ba kani ka sini khatar tarik guna jomang arhaja atusan kare ka sini ka bakarpang ya ka kur sampliang namar ba kani kade ka mai phang ka baningkong ka ba ka kur sampliang ka pelong hado katni ka long kata ka jing job ya kade ka jing alam de doni ka bang kampoi berkhat ba kan long hado katni Ya ka jing perkhat junai ba kumno ninyo bani itu ithau ya ka kur sampliang kumno banginyo bangin ya lum ya lang iki bangin ai ki tingirap agi por baki ki sodon kam lane bandon rekat baki agi por baki ki sodon kam akayap kaim akapang kasitam akakawai dawai kumta abangi im Haki snong jumi, haki imlang kasalam,
ni don kam bangin ya don rkat te kumpi kuma pilewan na kisnong ki baper ni sutho bahaga imlang salang ni don kam kajing ye itu itau haga imlang salang ni don kam bangin ya rap iwe kumjo matagas ni ngilum hangne halyong ya kata kadau kalong banang ne syakmat nginbo ya kawe kejimut bakata kadai bangin ya telilang langi dai nabhoy ne napurusla ne mosunram ne nawelu abang yong syang pliang gamut ni dai ban sutu bangi dai ban ya teli kajimut jong kani kador barba kalong bangidon kam bangin identify ya lagi idon kam man pen itu ya lagi ka identity jongi kabanging idon kam kababon sin ngioi hakikot kubor don itai balapas bah jai champliang don ita iblakiu kerdan don seitai je champliang bajia kisi baong balaklat no andrei syukut no tahang ta kaju jia berobor kasyukut tahang ta andrei namne syakmat inget bangin ya be akum kita kipor ini lek pensenanya kum kata kapor bat kumju ngin ai kajing kublei akapor baki kiyo edoburang ladon bon ki kon samlajung kibala liam ha ki exam don bon ki kon samlajungi kibala pau ha haki line sports aki jingle kai ki baper don bon ki khon samla jongi ki bala kiu kerdan haki kam ki jam na kalian jonga kentu tang kawe bangin yang mirjing mutlang rengkat baka central body bangin le AA ya beta kini ki khon samla jongi ki bala pensong sarong ya ka yeng ka sem ya ka kur ka jai dan ki khon ki balapas maha haki exams haki matric haki class 12 namtas haki exam ki bandangwan dan ki khon samla jongi ki bala syajit ban represent ya ka Meghalaya haki jing lekai ki baper kata kalon ka muslim kabangi ngin identify ki kata kamut ngire ban snor nisu sarong bangin penpau ki bakide ki khon jongi kide ban mi syakmat kata kalong kejing ketu kebenengkong kejing ketu kebahar kalong abang ayo i hantai kendong kidong kikot baladong kejing terwa menong sobha banyak contribute liam banyak thiet ikot kikot borobor kilong kibara ya ka kubor jong ka culture la jong ka identity jongi andre ka basosi kalom ombadon ka way ka kot bantho halor ka kur syangkliang na kentu ya kini ki khon samla ki badon hangni bat ki bom don hangni ro ki badon sesor shalom ki bom poy hakarek jialan bakin lek perlejingmut banle research sedang banle research banwa ya ka tunrai jong ka kur syangkliang abang idon ke jialan hamosun ram para mengi ka kur ngela don ke persyang banwa ya ka family tree kamut kadai kata
banwat ya kita kiba mensua. Ya ka kepo nang no bangi ngiher peteng. Kata kalong ka bangi don kam hakani kepo. Ngidon kam banle ka research bakumno kita kikmi kipuan hang ne halang yong kikmi sang pliang kumno kipoy hang ne halang yong bakumno nang ne kita kikmi kilalet chamosunram kilalet chasora bakum ta perter